Nakamo kaya kami ing abera ko. Ing kami magdili-dili abera ko. Iti ing pagmulaning kaya kaming sikanan lub at tepangan. Ing na kami dapat tumakot abera ko. Ban pakayanan ing pusan miking bie lalo na king panawon kami pa may kapibangon king kabiyayan pauli ning pandemyang dinatang. Ngening makayambang namang mikalat king bayo ng lupa antimong Omicron abera ko. Karing taong alang sawang sasawok at lilingap. Karing miriritkan lalo na rin kaya kaming frontliners. Keng pangkalusugan at aliwaming pamangailangan. Panamdaman misana ing abera ko. King kooperasyon at pamakisan metong ding kaya kaldan, lalo na king pamagbakuna, king pamanupad karing tuntunan, kaingatan, at biye pamanalangin. Adwan miti king lagyo ng Yesus, Diyos at subusan mi, kaya bemi. Amen. Virgen de los Remedios, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. king lagyo ning igpa, ampo ning anak, ampo ning Espiritu Santo. Amen. Payabot mi mo po kaya kayo na king March 1, miserere, pamagdulok karing palaspas, maganap ya po bayo misa, king kiyakatamo pong pisamban, alas 6 na po ninggat panapon. At ita pong March 2, Miyerkules de Ceniza, o awsan tamong Ash Wednesday, at intamo pong misa kanita, alas 7 ning abak, Kapampangan, at alas 6 ning gat panapon, English ya po. Kaya pong itang biyernes na po nitang March 5, magumpisa na po yung kaya katamong Station of the Cross, maganap yung kaya katamo pong patio. 4:30 na po ninggat panapon. At syuta na po ngeni king kawalunang Domingo, ning karaniwan a panahon. Pakyabe talaking banalamisa, ring kapasalamatan daring makatuki, Lito and Lori Zapanta, Mr. and Mrs. Calvin Kate Haresco, para king kapasalamatan king Aldoring Karelang Kebaytan, Tanya Cruz, Pristine Kalina Haresco, Gerardo Alonzo. Para king personal akayadwanan daring makatuki, Catherine Soto and her baby, Rolinda Viray, Long Yumul, Macaria Bayani Tolentino, Andrea Lee, Mark and Michelle Rivera, Jeremy Robes, Mariner Cabrera, Eleanor Ventura, Arman and Mariette Nang, Mark Homer Munoz, Rosana Reyes, Jimmy and Inday Santo Domingo, Maria Maida G. Luta, Joy Espino and family, Patrick and Sarah Goquinco. Para king malagwang kapaldanan daring makatuki, Andrea Lee, Marlon Toazon, Chico Gozun, Ruben Samson, Maria Rajela Socorro Ronquillo, Claudita L. Tolentino, Remigio Gonzalez, Caridad Ocampo, Marlene Cuyugan Sahagun, Michael Son Tiksay, Lucia Siron Infante, Suzette Reyes, Joanne Pamela Nang Sison, Luz Un Ocampo, Vicente Hamoral, Louis Sibug and family, Edel Umlas,
Sonia Madlangbayan, Agabon, Cyril Blue L. Galvez, Zenaida Quiazon, Gloria Panlilio, Jennifer Manarang Canlas, Eller Vitug, Ernesto Dizon, at ding hanggang kakaluguran at kamag-anak ama sakit. Para king alanganggang kapainawan ding kapatatamang mayango na biye, Lucena Evangelista, Rafael Evangelista Sr., Ambrosio Saturnino and Pedro Balatero, Jaime Dalde, Aurea and Victor Ponyo, Paul Jerome L. Armada, 40th Day, Eufresina and Hervasio Caragdag, Ray V. Canlapan Nogoy, Priscilla Mercado Caligagan, Mariano Marciano, Alberto and Julita Canlapan, Jolinda Viray, Lourdes Nakpil, Ralph Victor Nakpil, Ponciano and Maria Gomez, Pacifico M. Gonzalez Jr., Emilia De Leon, Loretta de la Cruz Villegas, Roberta Wong Malyari, Rodolfo S. Garcia, Marcelo P. Austria, Crisostomo M. Madlangbayan, Luciana S. Olalia, Louis Tili, Faustino Santamaria Jr., Renato De Lara, Asuncion Umlas, Elena Parico, Maria Teresa Morales, Vicente and Ellen Tantamco, Magno and Francisca Hipolito, Alejandro and Milagros Resurrection, Alex Resurrection, Rosario Musni Manyalung, 33 years death anniversary, at ding Sablang Kaladwo, King Purgatorio. Talakat tamo pungeni at makyabing ikanta, ing dalit a pamuklat. Kilagyo ng igpampo ng anak panimbanal ng Espiritu. Amen. Ang ginumanatili kaya kayungan. At kaya ka ang timurin. Good morning. Good morning po, among. Simbata mong makabaldugan. Mga dita nga biyabe. Masaya tang simba. Kapatad, in Diyos, buri na katang mamunga. May kabungang mayap. Mga makinabang lareng aliwa. Kingi katang biye. Paboren, milalabas yung panahon. Alatang bunga. Alatang adadake mayap kareng aliwa. Tambungan ng tula, bungan ng pag-asa.
bunga ng kasalpantayanan, at kaming panahon, paisira talog, masasayang oras tamo. Diyan nakatasa ng pakalulog ng Diyos, ibiyatawag na sayang. At karing panahon may kasalata mo, sisiyanta mo iti at painggulutan. Itangan po, Magkumpisal ko, King Diyos, ang mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling may kasala kong bina, King isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinita, ipanigapo ko, kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel, lampong santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. Ing Diyos sa may payang totoo, pakaluluan na katamo, yung pangapataw daring kasalanan tamo, idala na tangan sana kimbiye alangaga. Amen. Manalangin tamo po. Ganakantala at isipan ding katang panalangin, ding intensyon tamo kayong misang iti. Oy paming mayupaya, antabayanan mo impulay daring kapalyarian ninyato. At ibiyam mo kaya kasanda iglesia, intula ng kapayapan magsilbi, king kaya kang mitmong katimawan. Iti adon mi kapamilatan ng ginaming Yesu Kristo ng anak mo, mabibi at magari kang biyamo ng banal na Espiritu, metong mo kimpanga Diyos, manggaman king ananganga. Amen. Ing liturhiya ning amano.
Pamamasang iba't king libro ng sira. Nung makananong king metong apanyalak a agagalomo, mitatagan ing dinat makanyan mayayakit ing kakulangan ing tao, king kayang pamagsalita. King lungo ka rin masusubok, ing obra ning magtatalo. Ing tao masusubok neman, king pamakilibaya ng amano. King bunga ning tanaman makikilala, ing miyukil a pamaningat kaniti. At king pamagsalita ning tao, karin makikilala, ing uri ning metong ataw. Eme pupurian ning tao, nung eme padimdam migsalita. King sangkan, akarinyamu masusubok ing tao. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing pakibatamu, Ginoo, mayap ing pasalamat keka. Ginoo, mayap ing pasalamat keko. Mayap ing pasalamat king Ginoo, ating daralit kapurian, king lagyuna ning kakatas-katasan a Diyos. Mayap ing ihayag, ing lugod ng eko kupas balang abak, ating kayang katapatan, karas ning kabengyan. Ginoo, mayap ing pasalamat keko. Ding taong banal, lumabong la kalupaning palmera. Lubabong la kawangis la, ding dutong asedro ning Libano. Mangari la karing dutong amitanam, king toknanga ning Ginoo, king templo ning Dios, dagul la at lumabong. Ginoo, mayap ing pasalamat keko. Agyang matuwana la, mamungala po, manatili lang mabiye at sagiwa. Iti ipakilala na king ing Ginoo makatuliran niyo. Yaing kakong talapaglualo, aalang kakulangan. Ginoo, mayap ing pasalamat keko. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Potang miblasyo ing katawan amalalaso, at miyalilan nyo, ing ating kamatayan, ketang alang kamatayan, matupad ne kanito, ing kasulatan. Masintang ne ing kamatayan, ing tagumpe, ganap na. O kamatayan, nukarin ing kekang tagumpe. O kamatayan, nukarin ing kekang upayang manyira. Ing kasalanan niya ing upaya ng manyira ning kamatayan, ating batas na, kukwanana, king kasalanan, ing upaya na. Inya pasalamatan tayo ing Diyos, king tagumpe abibiyena kekatamu, king kapamilataning ginutamong Heso Kristo. Uli na niti, pakamalan kong kapatad, magpakatatag kayo, at kayo pa'y siralub. Magobra kayong alang patugot, para king Ginoo, uling baluyo, king ingke kayong kasuyuan king Ginoo, kapilan man, mayalang kabaldugan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakat tamo po ban parangalan ing mayap a balita.
katutuan o Ginu, ingke kang amano, papagbanalan mo ke, kingke kang katutuan. Ingino manatili kay kayungan, At kaya ka antimurin, pamamasa king may pabadita, agpangkang San Lucas. ligaya kaya ka o Ginu. Selita niya namang iting talinhaga nga na. Ene atay ning bulag, ing kalupan ng bulag. Nung tarayane, pareho lang manabo kayang kulkul. Alang estudyante, may giting kayang maestro. Dapat yung estudyante ayari na yung kayang pamag-aral, maging kalupan niya yung kayang maestro. Bakit papansingan may puling king mata ni kayang kapatad? At mo naman napapansingan ng troso at king mata mo. Makanano mo sabihan king kayang kapatad, paboren mo yung idayo ko, yung kayang puling. Ngayon naman may hakating troso at king mata mo. Hipokrita. Ilako me pa ing troso nga tsuking mata mo, at kanita masala meng akit, at ilako impuling king mata ning kapatad mo. Eya mamungang marawak ing tanaman na mayap. Makikilala ya balang tanaman king bunga na. Eya pupupul biyabas ing tinanam santul, at eya naman tatanam pupupul ubas nung tenam na lansones siya. Pepalto yang kayapan ing mayap ataw, ibat king mayap akalamalan ni kayang puso. At papalto yan dewakan ing marawak ataw, ibat king marawak ng kamalayan king puso. Uling magsalitaya ing tao agpangking kalamnana ning puso na. Kapatad ing may pabalita ning kayakatang karigtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Kilagyo ng ikpam, anak, panimbalan ng Espiritu. Amen. Good morning po. Good morning po, Among. Panalangin ko, imbiyeyo maging mabunga. May you live a fruitful life. Aluway utang masasayang imbiyata mo. Alatang bunga. Ating bunga, iya magumpisa kelwal. Ing bunga, magumpisa keng tanaman mismo. At di mo yung santul, man makakawani santul keng tanaman na santul. O yung bayabas, o kaya yung mangga, lansonis, nung nanula rin prutas yun, manipatan na keng mismong tanaman. At maging lambulaklak, sibot la, hanggang maging lambunga. At tandaanan nyo, imbunga ng tanaman, magumpisa at manibatan keng tanaman mismo. A productive life begins with oneself. Makanya niya ang tuturo ng Kristo king katang Ebanghelyo. Bisa kang mabunga, mamungang mayap, manibatan keng pangataong mo. Mo kukumpare sarili mo kareng aliwa. Sabihan makatalakat ka biyabas ka. O ba't isipin ko santulyo? Mas maragular ang bunga na kaysa ka na ako biyabas lo. O ba't yung butol ni santol? Madagula ka na ako biyabas ko, malatila rin butol ko. It does not happen that way. Nya po tang kukumpara may sarili mo, you will never be satisfied because we were not meant to be the same. Do not compare apples from oranges nga napin, or square to the round shapes. Tapo para-pareho. Yung mawalaga, mamunga ka. Anyapin po, may palalo ng aliwa. Mag-umpisa pa kay sarili. Lenya po'y sinabi ng Kristo kay Ebanghelyo. Ilako may pa yung troso at yung mata mo.
Bayo may lalako ing puling, keng mata ning kapatad mo. Neng kay kasi, mumuna tala pa nga kakiting kamalyan dareng aliwa, kesa keng sarilita mo. Nakatakas kan lug, magusga ka rin aliwa, magsalita ka rin aliwang kakulangan, samantalang kay katamu, magkulangan tamo, panlalawe, king sarilita mo. We call that introspection. Introspection, itang lawen mo, kayong pilubluban mo. Anyapin po, ing bunga, resultane nung ninuya ko, as manifested through my actions and the results of my speech. I cannot bear fruit detached from my person. We need to take care of our life first before we expect living a fruitful life. Gambulan may pa'y sarili mo. Paboran mong gambulan na kaning Diyos, manipatan kingaya pangatao. Even before we think of changing the world, bayo tayo isipan, ibayo kayong baryo mi. Even before changing society, bayo mo sabihan, ibayo kay lipunan tamo. O ibayo ko rin aluan tao keti kayong baryo tamo. O ibayo kayong kanakong kapatid, kanakong anak. We have to admit, tanggapan tapa, I have to change myself first before anything else. Uling nang kaya nga talagang palitan na liwaman din nga liwa, ing salita mo. Potang migbayo na ka, it can inspire other people. It could see a good example to others. Ala ka man dapat sabihan karela. The quality of my fruits comes from the quality of my personhood. Nga naking kaya katang ebangel, a good person out of the store of goodness in his heart produces good. But an evil person out of the store of evil produces evil. For from the fullness of the heart, the mouth speaks. Manibatan keng pangatao tamo, ing tunay bunga. Manibatan keng luwal. Nung nano nga keng pilubluban mo, makanyan mo naman luluwal keng asbuk mo. Nung magsalita yung meto nga tao, panay kapanyiran. Panay eto to, o makasakit lub ka rin aliwa. Itay nga tsukeng puso na, itay nga tsukeng isip na. Pabustan tamo yung manibatan keng puso tamo nga ng ebanghelyo, mayap, makasaya, makatula, mamiya pag-asa, mamiya kapayapan, mamiya kapatawaran. Anya, nung talagang bisa kang maging mabunga, kareng anak yan, kareng kayanakan. Do you want to be fruitful? Do you want to live a productive life? O bisa kayong maging matagumpe, do you want to be successful? Magumpisa ako kay sarili yun. Sasabihin, maging matagumpe ako kasi bapa ko at Amerika. Maging matagumpe ako, ilola ko kasi makwal tayo ay nakapaburen. Maging matagumpe ako kasi yung pamilyami, matagumpeya. It does not happen that way. Tandaan nyo kareng matagumpe pamilya, timo namang anak ay maging matagumpe. Because they depend on others more than themselves. Bisa ka maging mabunga, pero buri mo yung bunga, manibatan niya kang apo mo, kabapa mo, kang tata mo, kanang kapatid mo. Misa natin kung ayal ben kan TV, ako nasabihan nila Gyo. Ngayon yung panahon ng pandemya, mga last year, mera kapya keng dalan. Lamlo lubya ketang one way, debrin paluban. Manustoy taluluban na, malasing yung malasing. Yung taluwal niya kay sakin na, ane ka mo karen pulis, panyabiyana nala, baka video, panyabiyana nala. Ko kilala, kilala yung pilido ko, kilala yung pamilya ko, siguro balam, din kamag-anak na matagumpelan po, makwaltan po, may influential. Rugo nga po, may lunos ko kitang tao. Na siguro, kakiting ulaga ni sarili na bakit? O babanggita na yung pamilya na babanggita na yung bapa na, siguro babanggita na retang kamag-anak ng maupaya. O nino iya. Buri na sabihan, imbunga na, ibat ka rin aliwa. Bala mo, mansanas kumayan. Kung mabunga naman, di ba po? You don't do that. Kailangan manibatan kaya kayong pagmaragul mo. Ang kaya simple mo, at least bunga me. Pipagalan me, may nibatan niya kaya ka. At datang panahon, maging niyang mayak, maging niyang mabunga lalo, maging niyang manyaman at mayumo. At po tayong kaya katampi kukuhanan sikanan, manibatan mo kay luwal. It's not sustainable. Man maglambat.
Kanya dapat nga nanitang mumunang pamamasa from Syrak. The fruit of the tree shows the care it had. Potang ating meto nga bunga, neng kayakit mo, uli naning tanaman, uli ating may ngambul, hardinero, o miki tanaman. Bala mo itagkita metong ebanghelyo, nga nanitang miki bandigeng gabon, kuturan mo na yung tanaman na ining nigera, alayang bunga, nga na. Iba't nga nitang hardinero, di na niya pa pong panahon, kaya pabanwana mo, sesen kepo, bagyang mamunga. Bala mo, kimbiyata mo, ang magsarilita mo, nga tigtam panibatan, kisarilita mo, ating muna masasaw kaya kata mo, in Diyos, akay katang hardinero. Di na nakatang pataba, imbien, malugod kaya ka, gagambulahan na ka, nang kaya kayang kapagsubukan, potang gagambulan da ka, nang kaya bala mo, magagalo, nga baka makapangisnawang masalese. Neng kay day trim, yung baluya po rin aliwan tanaman, kalupa da rin ubas. Bali po mga nalamamu nga deng ubas, potang titrim dala. Potang pupututan dalang bagya-bagya, karin lalumwal detang bunga da. Yan neng kay daralang kong kapag subukan, masakit, mga pakyak ka, mga sugat ka, karin dumala ng bunga ng biyemo. This distinguishes Jesus from the Pharisees, from the scribes and the law teachers of the law. Din panahon ng Kristo rin pariseo, ding eskriba ang parentalaturo kayong batas. Ingkarelang tuturo, panluwal, ingkautusan ng Diyos, nung nano'y Sabat, gusto yung gawa mo, mali, what are the details of the rituals, panay panluwal. Pero Kristo, o ining kayang paralan pamanuro, Jesus challenges his disciples to examine themselves first. Bisa kang tugi kang Kristo, pag-umpisan mo kaya sarili mo. Alay sabihan ni memorize mo din, ilawen mo ita, pag-aralan mo dito, manibatan kayong sarili mo. Start with self-awareness and continue with self-correction. Umpisan mo, kilalanan mo yung sarili mo pa, at samasan mo pa yung sarili mo nga ng Kristo. Bayo ka, manaral ka rin aliwa. This will avoid hypocrisy and self-righteousness. Potang balo mo at kilala, tinggap mo yung kaya kang kakulangan, tinggap mo yung kaya kang kasalanan, at aranasan mo yung pakalulo ng Diyos. Kanta ka pa mo, intindihan, nung nanumburi mo sabihan kayong lugod ng apong Ginoo. We have to first subject ourselves to the good news, and we are the first to respond to the change of heart. First, we have to undergo conversion, and to be able to experience God's grace and His mercy. This is unique to Jesus. Anya Yesus, akakitang maupayang talaturo, uling makumpsaya, king kayang sarili. Buri ko na ang pundagdag. Ot pala rin tanaman, ede kakanan, ing salildang bunga. May repeat? No tree will consume its own fruit. May nakita kong mangga, mamangan niyang mangga. May nakita kong biyabas, mamangan niyang biyabas. O kaya yung saging, mamangan niya saging. Halya! Ing bunga ning meto nga tanaman, eman para kaya. Ing tanaman, mamungaya, para karayang aliwa. No tree consumes its own fruits. The fruits are always meant for others to enjoy. Your fruitful life, your productivity, your success are not meant for your own consumption. Nung dagol ka, karekay na kan, maging ka matagumpe. Mo isipan, maging ko matagumpe para kay sarili ko. Isalikeng kotse, sarili ko. Salikeng masanding nga cellphone. Siguro salikay sarili ko, masanding nga condominium. Siguro sarili ko, mga santing amalan. Po makanita yung tagumpe, Kristiyano. Man kaya sarili. Len may tunay Kristiyano, pota maging matagumpe. Payari ko rin wali ko. Sopan kay lola ko. Sumawag ko ka rin aliwa. Midawag kong kapasalamatan kay Diyos. O rin din tunay matagumpe. Uling nung lalon mo rin ang taong mamungala, ila mo rin din makinabang. Makatulala itsura. Bala mo manggalang mamangan mangga. The roots
and the real source of nourishment is no other than Jesus. Nga ng Jesus, I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Anya nung tunay tamong bisang mamunga, tamo mo magdepende kaya sa sarili tamo. Masikan ko, biyasa ko, masipag ko, matas ko pag-aralan. Kaya biya po ito. Pero sana iti malyari uling makatulong tamo King Diyos atune sanga apanibatan ning grasya. If our source of sustenance is not from our faith, that fruit is not sustainable. It's not real nourishment. Totoo naman, dahil kaliwa, maging matagumpela. Ang giyangela sisimba. O kaya, may kukwartala. Ang giyangela man mangadi. Pero nung lalon mo nang kay nukarin miraras, ingkarelang pibandyan, masisira mo, masasayang mo, kaya bisyo mo naman. O nang kay pipaten-patenda paging pamilya, ko pumimuha na ako na dakal ko kilalang makwalta, pero ilang masaya. Dakal ko kilalang matagumpe, pero lalang kapaypan pilubluban ang pong kaisipan, kareng pamilyada at kaluguranda. A generous person is a fruitful person that leads authentic charity, peace, joy, mercy, giving, kindness, service, and even forgiveness. These are the real fruits that will be recognized from us Christians. Tandaan niyo po yung tagumpe, mo itakatingang pera. Po ito, metong niyang klaseng tagumpe ito. Matagumpeya, tagul ng balena. Matagumpeya, makwaltaya. That's a very small part of real success. Ing tunay tagumpe kaya katag-Kristyano. Itang makwalta ka mo, ali. Itang maragul ka, bali, ali. Kaya kaya katang tagumpe, potang masaya ko kayong bali. Mikakalugod kayo, mikakapatad. Masaya kayo, kayong pilubluban nyo. Mapayapa ko, matuntun. Mamaya kang tula, karegaluan tao. Mamaya kang pag-asa, karegaluan. Makasaob ka, karela. These are the fruits in which we will be recognized as Christians. We will not be judged by our looks, by our impressions, but by the fruits of our life. Kilalanan da katamo, king maging bunga ng biyeta mo. Nanong maging bunga ng biya mo? Pamisagsagan. Nanong bunga ng biya mo? Pera-pera mo yan. Nanong bunga ng biya mo? Sakit loob. Panalangin ko yung bunga ng biya tula, pamisan metong, kapayapan, grasya, kasuyuan kareng aliwa. Ituruyo po ini kareng anak yu. Sabyan nyo iti kareng apuyo. Nga naning Galatians 5:22. The fruit of the Spirit is this. Naning bunga ng Espiritu po takachuk yung biyayo. Makanano yung abalo at yung kimbiyayo yung Espiritu ng Diyos. Potang yung bunga, lugod, tula, kapayapan, pamagtimpi, kayapan, pamamye, at kasalpantayanan kayong Diyos. Iti, yung bunga ng Espiritu, kimbiyata mo. At ko pong favorite verse kanitang seminarista ko from Jeremiah 17:7 and 8. Ita pong Jeremiah, bala mo drawing niya, metong niyang tanaman, ane kabunga, dembulong na green la, ane kadagul. Pero makapadurot kaya, malangi, alang dikot, alang tanaman, uling, it's arid, bala mo summer mapali. Nya pala mabunga yung tanaman, ang po ang atin niyang green, lalangi, uli pa lang itang nguyat na, nakabay nguyat na, makatugulong niya kitang sapa, makatugulong niya kitang ilog, karin niya pala kukuha, kaya pala mabunga yun. Impi kukuha na, ing tunay mabiyeda nung, ing Diyos. Nga na po ning Jeremiah 17, Blessed are those who trust in the Lord will be their trust. They are like a tree planted beside the waters that it stresses its roots to the stream. It does not fear heat when it comes. Its leaves stay green.
in the year of drought. It shows no distress, but it produces fruit. Ang yan datang yung mapali, alanguran, alang danong, maging yang mabunga at mabiyeng. Uling tunay panibatana, ing ilog ning Diyos at gigrasya ning id. Hindi po'y kaya maya pabalita, panalangin ko, maging mabunga sana, imbietam. Kilagyo ning igpang po ng anak, po ng Banal Espiritu. Amen. Talakad tamo po. Ipasyag tayo po ing kaya katamong kasalpantayanon. Sasalpantaya ko king Diyos, igpang mayupayang tutu, linalang king banu at yato, at kang Yesu Kristo ng anak ng bugtong aginutamo, pengagliking upaya ning banalay Espiritu, mibayit kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king Cruz, mete at mikutkut, tinipaya king Mete, at king kangatlungaldo sinubliyang mebye, pepay ta siya banwo makalukluk, wananing Diyos sigpang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman, Keti, ban mo kum ka rin mabiyempong menga mate. Sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublidang miering mete, at king bie alananggo. Amen. Gino, pag nasan mong mamunga kayong mayap, saupan mo kaya sanang ingatan aldoldo, pamibiyebeming, banketa kaya maliliking dalan, at tatayid mila ring aliwa, ming kapatad, king arapan mo. Nga tapong makibat, Gino, papamungan mo kayong mayap. Itangan po. Gino, papamungan mo king mayap, para karing pamuntok ning Santa Iglesia, at ding talasawop do. Ibuklat do sa ring karelang mata, puso at kaisipan, banketa matamparing atayid, ing balayaning Diyos, king pamaglakbe ng painturo, banwa, ipanalangin taking Gino. Gino, papamungan mo kayong mayap. Para karing pamuntok ding bansa, masapsap dasa ng pag-aralan, ing turo ning maestro, bangketa makapakiwangis lo king kayang pamanyuyu, ipanalangin taking Gino. Gino, papamungan mo kayong mayap. Para karing magnasang manimuna, karing pamipulong king panalangin, pamagaral karing amano ning Diyos, pag-aralan dasa ng miyamasamas, at pagsadyan ing karelang nasang gampanan, ban pareho lang militia king dalan, ipanalangin taking Gino. Gino, papamungan mo kayong mayap. Para kaya katamungan, ilakota sana ing masampat, makalaman karing puso tamo, bangketa makapaltotang bungang mipnong kayapan, ipanalangin taking Gino. Gino, papamungan mo kayong mayap. Ngeni po adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. Oig pa, pakiramdaman mo at pakibatan ing kayaduan ning kaya kang balayan. Banketa, king akakit da ring aliwa, abaluda ing malalam karing puso mi, ingayagyag kaming tuki karing alimbawa mi. Itiaduan mi kapamilatan ng Kristong ginuming. Amen. Ing liturhiya ning Eucharistia. Maria,
Talakad tamo po. Manalangin kayo kapatad, bandating kaya katang daon, matanggap larapan ng Diyos, igpang may payang tuto. Panggapane sana ning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katang ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O igpaming miglalang, ibiyenesa kay kaming kaligtasan niting tinape at alak. Adaraon may bilang tanda ning kaya kang lugod at pamamatawad at kaya kaming pamanyamba. Itiya doon may kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ingino, manatiliyak kaya kayungan. At kaya ko, Iyat antimurin, na yoreng puso yu. makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayo, in Diyos ay ginutang. Iti karapat dapat at matulit. Tunay pin karapat dapat at matulid ding pasalamatan da kang parati at numan ka rin noig pa. Diyos nga lang ang at lubos mayipaya. King kaya kang lugod, binukod mo kami. Ban pakilala mo, ing kaya kang karangalan. Ang giyang gilutan da ka, paulining kasalanan mi. Ginawa ka pa mo rin paralan man makapagbalik kay lub kaya ka. Ulinita yung kaluguran mong anak. May kinyan taong kalupa mi. Bananting kalupa ming tao, makapagligtas kaya kami. King kapahamakan at pangliliken dalan. Kapamilatan na ring anghel ka rin banwa, iyang pangkarelang pamalangin, ning pamanyamba, kapag magsaya kami king harapan mo kapilanman. Misugya saning siwala mi king karela, king matagumpedang lalit ning kapurian, at ngamingan kakanta. Tunay kapin banaloy pa, igang panibatan sa blang kabana. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa naretingayin king espiritu mo. Ban para kay kami malyalang katawan at daya ni ginaming Yesu Kristo. Baya mi daon kusang lubking pamaylasan at kamatayan. King waning tinapet pe pasalamat siya keka. Piraso net binyene ka rin kayan disipulas nga na. Tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti yung kanahong katawan, ami daon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay ba't nga punang kingwaning kalis, pasibayang pe pasalamat kay ka, binyaning kalis ka rin kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan, minumko kaniti. Iting kalis nga na akong daya. Ing daya, nimbayo talang hanggang tipa na mibubu para kay kayo at para ka rin sa blang tao ban kanita, mi patawaran la rin kasalanan. Dapta niyo ite bilang kapigaganakan ka na ako. Talakad tamo po. Pasyag tayong misteryo ni Kasalpantayan. Inyang ini gaganakan mi o igpaing kamatayan pamanyubli ng mebya ng anak mo. Daraon mi kaya kayong tinapin ng biyat kalis ng kaligtasan.
Lain mo yung pasalamatan kaya ka, yung pepalyarin mo kaming matampang talakad harapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami sanang misulusulog yung ataw na daya ng Kristo, tipuna na kami ng tingmetong ning banal na Espiritu. Ganakan me o igpay sa iglesia mong makalaganap king meto yato, ban may ganap kayang lugod kambe ng Francisco kay kaming Santo Papa, Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pari, ading hanggang malugod na susuyot sasaw magobro, para king kaya kaming kasalpantayanan, para king kaya kaming pisamban, para king parokya mi kahit king Banala Cruz. Ganakan mula na ba ning kapatid ming pepaynawan at manenayang subling me, ading sablang meyango abye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbiye alanganga, ban kaya benang Maria, Birhen Induning Diyos, San Jose kayong esposo, ding sablang apostol at santong tinupat king malmong kaburian king kakabanin panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ni Yesu Kristo, kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutukagom ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Mausta king Josig pa, king panalangin, tiro ng Jesus kaya katang. Ikabos mo kami o ginukisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Buwan king kasaupan ni kaya kang pakalulu, parati kayong mikabos king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang na Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. Huling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alananga. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan ni kaya kaming kasalanan, nung nalawan mo yung kaya kaming kasalpantayanan, at kaya kaming kapanaligan, ang aking kapayapan, aking kabilugan, ikang mabibid magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sana kaya kayo. At kaya ko, ang timurin. Ing kapayapan kimbiyata mo, sana maging bunga, ay daketa mo kareng aliwa. Kapayapan po kayo ko nga. Diyos
Nyo'y kordero ng Diyos, nyo Jesus sa milalako, king kasalanan na ningyato, nuan niyang mayaws, king apunan na ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ko. Dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka, king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ko may git king sablang bagi, at pagnasan ko ing tanggapan da ko. Dapat pauli na ningening pinandit, era ka atanggap king sakramento, umya ka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ko, bala mo mawari atsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keko, emo sana'y paintulot kapilan man, ing mikawani ko keko. Amen.
Talakat tamo po. Manalangin tamo po. Oy paming malugod, iting sakramentong pasik na kay kami. Ketiking yato, idala na kay sana kimbiye alanganga. Itiadon mi kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Keng March 2, yapi na po yung kikatamong Miyerkules de Ceniza. Ash Wednesday po keng March 2. At intanga duwang misa, alas 7 ng abak. Ang po pong alas 6 na ning sisilim. Ita pong abak, kapampangan niya po yung misa tamo. Itang sisilim gawan tayo pong English na po. So, nung ako po makadatang abak, pati naman pong gat panapon ng sisilim po mga alas 6. Kay ba't po, nung ati ko nga anak Magobra Clark, ati po nga duwang misa ka rin, alas 10 ning abak, ang po pang alas 12 ning maugto. At King Margot ati po magmisa nga liwang pari so panako. At ati kay mapina na misa ka rin nga liwang mga ragula opisina na ilamilwal para makasimba. Agkatanda kay po simba keng Miyerkules, mantayan umpisan, ibuklat yung panahon ng Kwaresma, nganing banwang 2022. Ingino manatili kaya kayungan. At kaya ko, ang timurin. Bendisyonan ako ng Diyos. Bendisyonan na katamungan at kaya kayong pamilya. Kilagyon ng igpa, paninganak, panimban ng Espiritu. Amen. Yung kaya katamong misa, midaone, umetamo, king kapayapan, king mabungang biye. Salamat. Salamat, King Diyos.